marxem de vacances. No t'ho vaig dir per telèfon. Dime una cosa, ¿tenemos una crisis o vamos a romper? Estoy empezando a ver, a escuchar, a recordar. Yo lo que creo es que las grandes empresas, los grandes ideales nunca funcionan. Pues yo, chicas, yo soy feliz. Y voy a seguir siendo feliz. ¿Cómo? Como siempre. Con mucho amor. Ay, francament, Bruno, és que no acabo d'entendre la teva escala de valors. O sigui, que no t'importa que la seva família tingui xanxudos i ja resulta que... Ai, mira, que només hauràs de fer una mica el paripé, rotllo actor davant d'un cura. De quan estem parlant? No, ara no disposo d'aquesta quantitat, però si em dones 24 hores... Et quedaràs al carrer? Ai, a més, ja he parlat amb la Lucre i no hi ha cap problema en afegir una altra invitada. Qui és la Lucre? La meva amiga, mexicana, la que es canta al pulpo. Recibo este anillo como signo de tu amor y de tu fidelidad. Puedes besar a la novia.